баъд аз таваққуф бозиҳои даври панҷуми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Олӣ оғоз шуданд. Дастаи Регат Тардази Турсунзода бо тими Истиқлоли Душанбе рақобат намуд. Дар дақиқаи 28-уми бозӣ нимуҳофизатгари Истиқлол Эҳсони Панҷшанбе тӯбро вориди тури дарвозаи рақибон сохт ва ҳисоб кушода шуд. Бо гузора шудани 7 дақиқаи дигар ҳамлагар Шериддин Бобоев бо зарбаи ҳадафраси хеш бори дуюм хатти дарвозаи Регат Тардазро рах накарда ҳисобро дуболо сохт. Дар қисми дуюми рақобат футболбозони Регат Тардаз ба задани як голи ҷавобӣ даст ёфтанд. Оятулло Сафаров муаллифи зарбаи натиҷаовар гардид. Аммо баъд аз задани гол хатти дифои Регат Тардаз дучори мушкилии ҷиддӣ шуд, зеро бо гузашти 1 дақиқа сарвони Истиқлол Алишер Ҷалилов маротибаи сеюм дар ин дидор тӯбро ба дарвозаи Регат Тардаз ворид намуд. Ҳамлагари туркмении Истиқлол Воҳид Орасхаедов низ дар дақиқаи 76-уми бозӣ исми худро дар феҳрист нафарони голзада сабт сохт. Муҳаммадҷон Раҳимов дар дақиқаи 79-уми бозӣ голи навбатии дастаи душанбегиҳоро ба самар расонид. Дар дақиқаҳои охири бозӣ ҳамлагари ҷавони Истиқлол Рустам Соиров дарвозабони тими Регат Тардазро маҷбур сохт то бори шашум тӯбро аз дохили тури дарвозааш дар ин вохӯрӣ берун барорад. натиҷаи дигар бозиҳои даври панҷуми чемпионати Тоҷикистон тавассути ҷадвал манзури шумо карда мешавад. дар бозии дигари давр дастаи клуби марказии варзиш Артиш дар майдони худ дастаи файзканди ноҳияи Восеро пазируфт. ҳисобро дар дақиқаи 57-уми дидор Шодибек Ғаффоров боз кард. дар дақиқаи 72-ум Фахриддин Сафарзода тӯбро дохили тури мизбонон сохта таносубро барқарор сохт. бо ҳисоби мусовии 1-1 бозӣ ба анҷом расид. По поводу игры могу сказать, так, да, тяжелая игра после почти больше месяца перерыва. Все команды равны. Я говорю, я думаю, что на выезде очко это тоже хорошо. С учетом того, что чемпионат формат поменялся, с учетом 2 игр, 2 кругов будет игры, значит выездная игра, очко это тоже хорошо. Нет, я недоволен результатом, потому что это можно играть плохо, можно играть хорошо, неважно, счет на табло. Счет нас абсолютно не устраивает, тем более, на мой взгляд, он не по игре, но тем не менее нужно принимать достойно те вызовы, которые судьба дает, в том числе это такая игра, как сегодня. Значит, где-то не доработали. Будем еще работать с тем, чтобы, в общем-то, лучше и более достойно сыграть и выглядеть, и показать результат.